He kino ake te pire takutai moana hou I tērā I whakatūria ai e te rōpū reipa. Koera te whakatau a tētahi kaitōrangapū ōmua a Stephen Franks, he roia matua, I roto I tana kōrero ki te kōmiti whiriwhiri Māori I te whanganui ātara. I reira a Mikey Sherman. What this bill does is the exact opposite of what its promoters perhaps set out to do and certainly what its supporters believe it's doing. Kaurea Stephen Franks e whakamā ki te whakapuaki I ona whakahe ki te pire takutai moana. It's a fresh breach of the treaty. I think that Hone Harawira is correct. If it walks like a duck, it quacks like a duck. He me mararangi ōmua Stephen Franks mo te Rōpū Act ki te tau 2005, ko rātau tētahi o ngā rōpū whakahe I te ture takutai moana a reipa. Out of a principle, I felt that Māori deserved to be treated the same as other people, with property rights to be respected. Heoi, no te whakakorenga o te ture a reipa, kua hoki mai anō a Stephen Franks ki te whakahe, e hara I te mea kua huri o na whakaro, engari he āwangawanga he kino ake tēnei pire I te ture tuatahi. What this bill does is confirm Crown rights, ensure that Māori don't get real property rights, leave it obscure, and then pretend that nothing is being owned. It just tells lies. It says that no one can own the seabed and foreshore of the marine and coastal area. And then it has all the rest of a whole lot of sections saying who controls what and how, which is effectively what the law says is the definition of ownership. Hei tā Stephen Franks he iti ake ngā mana o roto I tēnei pire ki te taha kōti, kaore hoki I te kahawhai whakaro ki ngā tikanga Māori. This bill says you go to the minister and negotiate. That's all very well while you think you've got a friendly minister. But if you get a situation of people's revulsion at this, you're the victim of the minister as well. Kua tau atu te komiti whiriwhiri Māori ki ngā taone e whā I nāia nei, kei tāma ki makaurau tonu rātau I tēnei wā. Mikey Sherman, Te Karere.